Jaja znači operete i osušite, nakon toga izbušite rupe, počnete od male, idite prema većim, širite i onda izlijte van jaje. Nemojte ovako kao ja. Bušite ove rupice, pustite da se posuše. Nakon toga mažemo jaje primerom. Primer služi da vam pohrapavi glatku podlogu jajeta i da vam gled bolje primi na to. To je korak koji svakako ne bi preporučila da preskačete, jer upravo tu se odvoji gled kad dođe voda u kontakt, kad budete ulijevali vodu za cvijeće. Stavite na nove štapiće, nek se posuše. Sljedeći dan uvaljamo jaja u gled. Ovako ih malo više gleda si možete staviti i ovako ih uvaljajte. Nakon toga ih objesite na štapiće koje ste prije uboli u stirodur. Možete kistićem još malo ove rubiće povući gled prema dolje. Što se tiče gleta, najbolje je da ga zamiješate, onda probajte. Mora se onako lijepo slijevati niz jaja, ali ne smije biti ni prerijetko, jer onda će vam sve kliznut, bit će pretanak sloj. Mislim da po videu možda najbolje vidite o kakvoj se gustoći radi. Probajte. Nakon što ste ispohali ta jaja, stavite ih na te štapiće i pustite barem dan, dva, neka se dobro posuše. Ovu teksturu ćete postići sa ovim sljedećim alatom. Uživajte u izradi ovih jaja, zajajite se i sretno.